Ano aba anapa me mawache. Me do so ni aba. Yo, ye ba won potem ho na ye be hunu niema ba ko mienu bi ne ye pese edi nkomo kakra de di kan. Mo bridge no a e de ko kotokuyom no. Sa bridge no a adane death trap no. Minim plan na mo wo ma sa bridge no is very scary. Obaya ma me fa kwanye so na menchia achimampo no adehie asanteman ka Ghana man enka Ghana mampani na adodan kwakufu ado ne mia na MP won abo aje kwa miesema obaya meda wase bebre tumi enipa na de manipa be di tumi mo wa wosere ade so ma ohwe hu ni nimdia obetimi di abo ani bridge no odaroma ye closely 70 years back Yeah. Na onabo aje kwa miesema ni ankasa me MP Menini yebu to no mako hu road minister. Yeni na kasa yetu hu na mo a. Very soon mu ba be metal bridge ne de omodi amaye. But all said and done. That was last 2 months. And MPs de Kofi. Omo baba be omo nyame ye yintimi international. Eno timi report ma regional engineer, federal regional director. Me report menini nyina ba community ni. Enye benti ya road diversion. E free slip was kosi abesua. Ni e romasi apatrato ni abesi manu ku ni esi akonche. Eno na ya reshape sa akwan no ye koye committee engagement na ya block bridge no na ya divert kwan no fro no abesi serebo so obi kokumase a na wafa obi wo so no wafa sakrum na wasi mankran so no kokumase the competence so bridge na dro no ayehu enti ya tu ho na mo a because metal wasie nyina na sa akato ne bro na abu oba ya minimini nyina ubusa assembly member na last 2 weeks ministry hokwa ministry no mu anipa bi bai omu babe ya assessment omu take report ni hobi assembly member hobi regional engineer hobi into oba ya wada o ma ye tu ho anamo bitie we ya omu bana de omu babe omu nyama ye no ya ye road diversion ya pase ya koye committee engagement ya block a bridge no ya mpese obi abefa so bi so hu sa na ya divert omu abefa srebo so ma ye recipe ne kwan ta so ya ye ne kama ntime ni MP sebi anamo ye tu afa ho no bridge no ye tu ho anamo Mamemra fo magudi aye tu ho no mo ye ba ho no utumu se ofin pa se de aye brown honorable aye brown dika ehu obaya mamemma wase me de bebre se wanka se ho be hu bi na mamemfa asidama na akokohine se bi nipa ewiase aye wo no so obi ye papa mawa ese wo kai frankly speaking say me betuna konyesu ana me hu no sa na ma no me ne MP yantiantina the friend for munko ensure no nyina no mu ye meeting that was around November 2021 tena na dia ma be woni na momwame ampana na mo bebre boame akoko hini oboame ko for a small scale national task force for Accra ombedi district ha 1 month ye committee engagement ewo kutukum na aka ho bi ye shi ese friends toto ensure no mo no mine yes, she must 650. Anabo, why muna toto wonsuo ni no? Obaya, meswe. Wona no, veterans. But one more better community ni. It's a community engagement. Mini na go hine ka ho bi. Ama ye nyina be share kotoku ye no man na share 3 consecutive times. Say ye basrem wona nkasa ni politics wo mfio no. Omumu aye ni enya commission ni empam ni pa no mfio ho. Densuo ni nya na ho afadie. Obaya machines no na ka ho bi. Machines e shi wo isa ba 600. Yen 29. As a last 3 weeks. Na not buy. Ye ko community ho. Ye no mo tenas. Ade no mo na nipa na betena wo fie. Me ye DC meeting nyina hini. Na mo report ne ba. Se manya community supporter. Me nko amintimi nya eduma no. Sabi the cofa swimmers omo betenase ye ko okwa ni nya machine onye nipa no wonsuo no so da obaya wontimi tonsuo ni be ye ti machine ye yi machines na ne de ba abontre na ya ship machines no eti obaya nipa ko na omutu sa na mo wo kodua ni mo no ana mo de se ye tuo se ye timi control sa ne obaya ye kuso ye tu sa na ebi accuse titru ne ba he ma kire se de amoto ho a wo mo toto wo mo ya no wo mabre mbu ya die mu diskadi wo ho mo ene nanan ma hemfo ho nyina mu diskadi wo ho no minim obaya meda wase onum se oba hima ne nana omo friction mi obaya ye amanyosem be ye watem wo kese wo awrade anim mi ye DC mi ye nipa me nye so abofo be me kese awrade anim onyam se
650 machines. Semaji obi tekua. Obaya ankasa brain kamenti asio. Kamaji obi tekua obaya kamenti me machines no. Tadi go be expose me. Na ni oba hima asem de minti me mem. Nkunyasem. Ona ni nim se be kwa no mfa so mo nkunyasem. Be de me kan se na ankasa pursue any assembly member. Oma boa me. Oma support me fully e okutuku. Se wo free machina ko kutuku ma me ni kutuku community nation more than 4 times because for soldiers ba ho be see the pedifo bi kura ana na se me tuo se nana mo na mo ye pedifo amotiku bi mu se bi wo ho wo ba be hyew eti se bi wo ho na se de mo ko na wo dem e de obebre na bebre ye nyina ti mesre entirima enti ye nyina ye bre wo ti ye nyina ye kire ho mo na ye ntuni pa ne de enfri ho na ba me no beka ye wuram enipa no ntimi nchi ne suo no so da the machines ni die ye che na ni ahye machines to honorable obaya mesre na nahima oni na na asem die ahense mintimi mbam bad way me die na na agogohene wa ye die ahohene ni wo hene a ne namo a oka me ho ye nyina ye ko hye machines no kodokom ko machines is more than 100 omo ti bi no ma frame ni matuka me ni police for ni akofa machines yes wo ba me fi a me machines bi go ha enti oba ya mentintina ana me nyi obi teku obi aso na waso have na net obeti na kasa said me kofi mafo maji ni teku mami misa we mate ye ba ni yetete ye se chema wuntumi enya concession wo forest ni no kole oba ya mesro forestry commission eye adwumaku a enipaku ne dano me district officer no on for entry permit and for document bi me kan chene se the regional chairman sebi ye years as a tiny baby the man say bi onkutu from baby forestry commission the authentic documentation the Bremen office there and the meeting aka ho asem sebi chairman no himself any chairman share nra ewo ye nyina wo ahemfi chairman ka bibi anhwene na sebi chairman kutatumi woni mra intimi massa sebi chairman bitumi tusana mo no yo me hwe no tra kwa na me ama frɛ no so nam ne na di komo ewo ne mom school dan no a esi mo kan say ntenchen so o school dan ya yenyansi foforo ma school nkoda na o makwa me ebu ne sa baby obaya mesro etomre bia ho se yetensem na se bi yenyina school nti na ma yedudi edu obaya ka menya akonya enu nya encounter education is very important yenyina support education me to me se the community need take a decision I was not part of them o man kan cheme by the way nana no ba me ho se o school dan ase na so nana wadaroma ye nhihye yimu no the person basic 3 unit classroom block emamo na ye twe this asamo common for nya me ya do the next quarter na ba ye be ma contract na be share all said and done se mo ankasa mo ye committee initiative project ya na mo bua na mo meji cement ni mo na cement e ma ne de ko so what I say be se o mo demolish dan no obi an kan che na na de bo mama na yesu school dan ya say ampa me kokoto that was last year no mo school dan no I said that trap by the way no say na mo ankasa mo initiative bi dia onto say ye dia no maye na na ntimi ntentren na mo meji cement na mo fanko so na na ye mia ko ye mia ankasa mia so ntimi ma na baba dia akasi wono nheda enya nika o dia akasi hono we nya school dan yo obaya ko akoma to yem wakam odi ajami mehwe se ene meko na situation bi obi a ye hu ko na ministry code des no ye be fa so ebitimi probu school mama men na wase JBC wo pese obi se wasemba ko ansa yakọ chairman wadaroma the last time I know kasa wo kumase na o chere se sisi ade waja wo nsem ade amanya kopon e fa galamse related issues ho dia na sisi ya but you say the same say still na ade no guso a ekoso have you lost the fight Ninya, galamse seminar management to Ninya. In the first layer cost. Achimampo no dissect committee, yentinase. You this is mining committee. As a last week na mo to bloso. Even the nature of Achimampo no issues no one particular place. And a management. Kotokoma sema ye kan. And a mo bi ensese between kutukumbia. Wo de obetimi bi so my man. Wotimi for one day in kind show say the opening. My resolution no be a single day. A management. You go so a committee engagement. You need an assembly members unit committee. You need a kasa. You need farmers so kasa say sebi. Assassin wona ye wo dia. Assassin ye fie japade. E be ye wo maame wo papa wo bosu ani bi na dia jawo. Na mpempe bi a wo ko jisika wo papa ni jisika nka wa meto. Nti ye besre.
ye educate wo say ombetime put a point to it na ye nyina omo je asase no mu sebi mpre biasa obi fa kwati kwan emi tu fo magudie enwo ana bo santo kwa wan ha ye ntumi nsha no de ma me yeguso asudi si tu ho na mo ntumi na be ma maintain tra mate me da se papa honorable so ma ya kwanya na yetumi ne wadi nkomo obaya me so da se bebre yo this ya wo atwuma emponua honorable Isaac Mafo and I'll tell you. 95.1 FM. Yeah, Junimo.